Zdravo, ja sam Emilija Beguš. Trenutno se nalazimo u studiju keramike Cvat. Ovde se bavimo ručnom izradom komada od keramike i porcelana i edukacijom o keramici. Priča o ateljeu keramike Cvat počela je skoro 1 vek pre nego što je rođena Emilija Beguš, uspešna preduzetnica koja stoji iza brenda koji proizvodi šolje, tanjire, vaze i predmete od gline. Naime, iako su njen pradeda i deda bili poznati ćićevački grančari, njihova porodična tradicija umalo je zamrla. Ipak, sve se promenilo nakon što je njen deda u jednom intervjuu rekao da žali što ga niko od trojice unuka neće naslediti. Pomalo ljuta što je deda zaboravio na nju i njenu sestru, Emilija je odmah pozvala dedu. Uzalud su bila objašnjenja starog zanatlije da se radi o fizički teškom poslu koji nije za žene. Emilija je bila uporna i odlučna u nameri da nastavi tradiciju. Čitavo leto od svog dede je učila sve finese grančarskog posla, a njena ljubav prema keramici rasla je iz dana u dan. Iste godine Emilija upisuje studije keramike na Fakultetu primenjenih umetnosti, a potom paralelno sa master studijama otvara i atelje i počinje da objavljuje svoje kreacije na društvenim mrežama. Ubrzo ljudi su počeli da se interesuju za Emilijine radove, a njene zanimljive autorske šolje postale su veoma popularne i tražene kako za ličnu upotrebu, tako i kao originalan korporativni poklon. Slušajući zahteve tržišta, Emilija je počela da drži časove keramike, a zatim i tematske radionice na kojima prenosi svoje znanje. Danas, atelje Cvat je prepoznat brend u svetu keramike, a Emilija nastavlja da razvija svoje poslovanje i inspiriše druge da slede svoje pasije.